mamu Akwaaba de Ahenkan 93.3 FM sobraso. So amamu nsɛm ya saka ene awie. Yesi ho adwane de ehon nsɛm nyina da beso mu akase boyi. Ni nyina da frapuye mantam no emu. Achem abuwabo baabi ayetie yi. Akwaaba Akoma Studios. Akwaaba Akoma Batampani studio na yetia. Yeba betwe ne srani abasa ede amawo. Ebusia ene eye January boso me ne da etoso edu ewa fimpinu ene aduonu miensem wo. Ebusia nsem no de wobatie bi ne se okuje trouble kwa se abrantie ne nwonu oboye ne nyansa bi anim enti ombeye mu hwehwemu. Sanso ena obimfo bi nso wa bi wa manyosem pa de atudwa se de akoso family meal ene Ghana Jubilee House no echepefe se o mampani na nado dan kwakufodo entiatia ne tenetene de onibi. Sanso ena gutafo so de abetu dwa se Bank of Ghana fo yi wo musuli ya na so manya ya wo betu obokakanka de esi ya na ye ene de anya ne de wo mo ba beye meche National Road Safety Authority fo ne wo mbekasa awie. Ebusia ukopiemu ewo eye asante mantem wonso owu brani biesi wo hono mu a emu obram papa tactically dios apeteshe hu apeteshia wo no mama obo ahwehwe wo enti abrantie bi krana na wato ne bofo nche de mu nkyeremu nyina da ebeba beso mu de nam so ntiama mekimo ba o man konkrun Ghana mu aba betwa video a agent no eno nam so ama so afo abede chwohwe Ghana man bonsem so say wo mu ntumi ntwa saa de mu esansem esika pa. Ebusia ene awie mayemfa seda Emma Marshall Beauty and Training Center on Chimine Development Association afi Akim State University College we SHS award twadu de bancha bongum me pa cha bomodia fa wo mu kobo wo mu na wo mu montete papa afi Ahenkan marketing department ya ba na ya ba yenkoye ya saba wom so se de na peso bon de ru pro na biese bagayam brana ye mo antrentrewap no emfema kasie ya live on Facebook and YouTube search Ahenkan 93.3 FM madwenche nsu te sa great kabensu e beto yebo te so ba wafa furu be bosumi wotwe konkro be wo beto yebo pa kenkan baako diama na wati wasumpa sansu na information centers ba bradio num kwa duosia e fa kasie live me din edikwaku anin kusi buadumene afia ampofowa afi nsem ni nkyeremu anin fiti ase eni wati wasum Ghana amanyoni ba ko asemi betopono so a ochena dwenfa opa Dr. Nyawo Tamakulu e de atudwa sei ade asi ewo mampani na nadan kwakufodo amamuomu eno no fa mekimeo a eno no ye adewofro kra asi a abrantenya kukuduo ko Ghana Jubilee House ho no mo no mampani tena etoto ne nneoma ne mpanifo hia so afo hia fa adwen ene mpanifo do toto ro empo Sebia US mampani owura Joe Biden anebia South Africa bafana wo mampani Ramaphosa ba ana Russia mampani Vladimir Putin eba obia mampani bia ba saa bia no ne yeje sanipa no na oni mampani atena se dinkomo de ntia wabo man konkrun Ghana mu ade nti no beso oba ha ne na dinkomo Jubilee House na no na America nyumtuni ba ko efe ne mekimeo abranti etieti ne chacha mu fa wiemhyen team oba man konkrun Ghana mu wabo akwakwache mampani kama na okono nso awurade nyagopon owura ye friend Nyawo Tamakulu sei die atwa no sum kura anu nti ode na no beto asem webum ni sei okokura atade bi ehye no wa hye ne soro sei ranneck t-shirt bi eno age ni nika ase green na la de dedem eno asa hye ne kambu eno ode akwache mampani kama owi oni na twamfoni na nado nso ahwe suit pa entina suit against kambu aninika na nya asem kitwa na niwu papa eno na owura Nyawo Tamakulu sei nyame anum ne kroni sa nyoma weni na dia dance professor mampani amemu no atenetene ane entiantian enim obia ye de opebia awa mamu no na ose nya no nkompo ngowie na nkotwa so ankanya ya owie nso ma san twa video e de akobonwuma video na babontima video na agidin pa enyum no nso ontia sem papa bia ene na mekimi anum saa sesabi odi aduane ehye ana frag ontehe
owura nyawo wotamokro se nyame num ni krani omampani nanado amamum wagye ne din papa edin so wagye ne dimpa edin bone nko a enu nto se ne ya pa se saase mi asi na o se mpempi uche Ghana fonsema obi abo mampani subo se nnwoma esisi wona mamum no de anya ne dɔɔso dodo na abiri o se nko ne owura je ekufo de ne toto nanado na so ono ahu ze dabi oya nanado bawinti ojae. I have said time and again that Akufo-Addo is not a listening person. If it had been maybe Kufuor, I would have seen a different picture. In fact, Kufuor time, this would not go that far. But this is what we are in now. It's unfortunate this happened at the beginning of the year. A lot has happened in this country since my friend and my brother Akufo-Addo came on the scene. A lot, there have been complaints left, right, center. I have come out immediately, I think 2 weeks after his ascension to the throne. I am convinced this is what this gentleman did. And lo and behold, that is what is happening now. You see, I keep on always trying to compare Akufo-Addo to J. Kufuor. I think I might be wrong because both of them are very good friends of mine. But if Kufuor had not ruled before Akufo-Addo, we might not have seen the change, the difference in the two of them. But I'm glad that happened. Now we know the difference. However, Kufuor formed a government with people who know the party, people who understand the party, people who believe in the philosophy of the party, and people who know that if they fail, it is a disgrace to the whole party. That is not what we are seeing now. Dr. Nyawonya wotamokro santo aso se uyi obuo ne eniadene atenatena eni omampani amemum a asoafo ne omu yadwuma no wo so omu nya adwuma baako sei adwuma no mu nso enu ntebi ko afrase rezane ena omu de ne yakwa priwe de kai kansema obo ebu akem o chese asoafo ne omu yadwuma nso omu mu adwuma baako sei enu nso ha adwen pa osanto ne nsam so tu omanfo ni na futiti ni mabunu ni se ye mpempi ouso babunu bi nyame ama na kyede bi obi mekan onim edan so bopa carpenter dwuma onim so obuo ne de ade pam obuo no makeup so betumi ayo kama amwa senipa on sembro nyankopon limit obuo no msa eba ne kasa eba ne se mobo oya de papa na nzo se amanyosem emu odenti ya otete ngina cha me mpanya me de no mia mefa me talent agwagwagwago no de no akowura amanyosem mu esanse ske obenyanti eno na Dr. Nyawonya wotamokru etufu se so ya ba mu anu asisu no afa adwen bi sa tugu na sa adwen no eboman. Most of the ministers, I can assure you, came on board. They saw it as a really good train and they just jump on. And we are saying them. And the sad thing is that despite their incompetence, they are still in position. Here we have a minister of finance who has failed abysmally. The whole nation is calling on him to step down. The president says no. So, we are now in a situation where no one can make any sensible statement from high the standards by, and it will be accepted by the leader of the party and the president of the Republic of Ghana. I feel sad when I see young people rushing into politics. People who have never worked, right down from university, they get into politics. You see them weighing machines, driving big cars, and that has become a norm. But I can assure them that these illegal properties that they have acquired, because none of them can account for any of the properties, they will definitely pass through their hands like the wind in a very short time, because the people of this country will demand accountability. Time is coming, and soon it will come, that people have to account. If you own a bicycle, you must be able to account for it. If you're unable to account for it, then you have to answer. Onipa amotini ni yefene Dr. Nyawonya wotamakru wabio amanyosemu penti impempi amanyosemu nkomo no eyo penyini edibi Jenkwa yenim awa premtobra akan kasi abono emo wukopiem awa mantias man Ghana brashebedwefia edom kuma no boamo nipa ba no sa amahodro so nsam kasamayan papa we wona hwe so kasa edema edom kuma no fa no amahodro ensam so wasanso ayamra shebedwani a wogiram de madehya wonom ewo north town abato mpeso so onimonyafo Samuel oku jeto ablakwa wode ato dwa ya wo kirem se edom kuma a womra shebedwafie behwa se sa abrante friend make mail so se hwan no wabehwe pan sasa video no akwaya wa Ghana bank asie mu no wo mu behwehwe mu no mahu enkwafo kura no mu ha sa abre no national security
fo nyina wa mu nyina kwa homegye na asem we de o matwra to ho capital letters bam bam ba edda ho enu ntinyame ya adom na adom ba adom so na eye mrahye badwafiefo sa kwa asetena bia mu a minority fo ne be hwe sesa asem we wo mo abetwe su tonto ewo Ghana mrahye badwafie na de safata no wo mo ade ato wo to ne nsem so biem no wo ba ma ne chem se we no ewo se ya kire nkofo bi nyansa pa one no mo hose bi e knife se national security se me mama mo tutu bi ni asoja fo se ni pa bia no wo ho bia wo hwe ye man ani da ho no kawe ye nhwe ha se make no manwum aso ni mfaso anwum a wonte hwe se nkuruma nam na num ho na wonte hwe se brantia ni gbaja na kwa so wonkoto nwom no wo se ni pa bia ne ho bobo no e wo se ya kire ni pa ni nyansa ye twuma kohira wa ye di hwia ni pa na next time wo wunu okwa bia mu a wonfa Ghana bankasiem enkogoro atopre enkodi agro. Going to go very, very far. We are not going to let this matter slide at all. We will insist that there is an investigation. We will insist that all of those who masterminded this national disgrace and international embarrassment are brought to book. You can expect that we will continue to push as the House remains on recess, a committee to be looking into this matter. When the House returns, we will raise this matter on the floor and we will insist that heads roll, sanctions are meted out, lessons are learned, and the whole image of our presidency is protected. Nipa wotini kai aye Adam ketwa no kasa mafuo ba no amanone ansam wa foreign affairs papa no no de wakasa edema minority wasanso aye mrahye badwani a wojinam de made hye one of town abato ampeso so onimonyamfo samwaku jeto ablakwa na onimonyamfo samwaku jeto ablakwa sanso so aso biemu a na wo kire mu sesa make mail no na nyom na mponka baabi wonu magbo Ghana din wom anase baabi wonu mo ka Jubilee House baabi wonu mo anka gbo ma panimpudi baabi wonu mo anka efa baabi wonwum ni mu a enka epeja Ghana ani monyam akosoro anka nya ne ya se enwom a woto ya ne nyansa bia enim. Nothing in that content promotes Ghana, projects Ghana. So please spare me the hogwash about marketing, about promoting Ghana. It doesn't hold. Look, anybody who watches this video in the international arena will rather be disgusted and will say, what country is that? I want to go there. I don't want to be part of it. Which country will give its lectern, its presidential lectern, its presidential podium for such explicit content, for these totally offensive lyrics to be matted out? This is horrible. It's horrendous. And that's why I am shocked that up to now, nobody has been fired, and we haven't seen a statement from the president apologizing to the Ghanaian people. This has brought shame to the Ghanaian people. And look, this presidency should show the Ghanaian people some respect. You see, it exposes their mindset. You think Shatawale, Tomboy, any Ghanaian artist will get this kind of access? This McMill himself, have they seen him have this access at the White House? Nipa wotini kai aye Adam kete boge wamo kasa mafuo ba no akwantuo hu ensenkaye a wasanso aye mrahye badwani a wojinam de made hye one of town abato ampeso so ni bonyamfo Samuel oku jeto ablakwa na busua yasika akum yagini kwaku anum asemi yakanka yase anyom no kra sabe ya anyomfo anyom no nyade anyom no nkasenka yaduane kra anka kanchini mo mokonim tayo chase test bia eni nwumnimu na busua what say yakanyum yakaka wankasa tie wasum. Give a fuck about what you did. I know that cute nigga ain't gay, so I'd rather buy my mama crib. And yeah, I still believe in prayer. I know that God gon' clean my sins. You know my heart is pure gold. I'm sharing my blessings through my friends and through my hood. I barely made the team. I'm with the honors on the wood. This shit wasn't in my dream to buy a team. I'm knowing I could. I'm popping independent, handling my business. I'm feeling good. I'm wishing these niggas would. Blessings, hold up, blessings. Niggas ain't learn they lesson, hold up. I gave them time, they get on they grind, but niggas ain't do no stepping, hold up. I gave her time to make up her mind, she fucked me, soon as she met me, hold up. Over them time, he told him it's dog for what? Praising the Pepsi, hold up. I tell her
Onam no atiku no. Hey, we are super dear me say. Enyum we na make me o. Etwa video Jubilee House no. Rad anyum we ya. Enyum asemba Akwaaba beti a se Obama. Beti Obama bi se ni na. Nana dompun dia mem. Ghana dia mem. Ye bi bia mem. Enso wa test patch o ka kire say o promote o kan ye yi Ghana ne yi friendship no na o kan ho asem. Mere no. Obama first pack. Hey. Oh, Debbie. Me say oh. Debbie. Se enkwanju a anusi bia kahwe. Anusi. Na sam na aba na kwa akuda duam. Na nka brantie we ne se ne chese onu oduru he. Mama fie bube. Asam na aba o. Buba ku kan. Me say asam na aba. Ana kwa aku odaduam. Na nka titi ko wu hwe kra no. Nya wasi fie. Kama ne ase ma na nya bolga dwom no. Ebu ni sen, sa ba ne ebu ni sen. Kama on fere de na nya bolga dwom. Ey wo se ne hwan. Wotimi kwaju Ghana bankasiem. E hono na nanado ni ministers tena se fa dwom. Bi de dem ya ne puppet na ye fellow Ghanaians so no. Eno na brantie ne ni chain kraman che egu ni kom. Ene ni kambu. Na wo hwe akonya bi emsa akonya nanado tenam address ne cabinet o se empanifo bi e besra no akonya no one ne akatafo ni gum se nyamoa wo mu gum se nyamoa wo se nyamoa wo fofora se ne tien sa na wo mu gum ana o mu chain bia bi o mu kom chese wei wei ani hwe he eno mu bukade bo Ghana din ba ku wo mi afa nchewo wantimi ambo Ghana din ba ku mpu e kan bibi mpu fa Ghana hwan ene butaya ewo ni sina ka bibi afa no ho ankenye po shi na chese afunti fufule abetie aben oh David etino onso na jezi mu krampo no me abrante mponye case yanka mi kamini no mikmeo minimu no ti yaso ya Ghana ni minim na jezi mu mpo no omu beko White House omu ko shoot video no. How to crack us? Said the system ni tie no wan ko okutwa video. Security. Wam sa di drone. Drone. Nti anam dwe nti obi ahu. Ana we so no hwe a one nana do ko hia di nkomo we ya gbo amane we ya pe. Na mane no mpo. Na prime minister say president ankasa kura obeti asem na boy na eka. Because abusua broni no kro ye no brofo kura nka brofo sao. Ana broni a ewo ne tu brofum onka brofo sa na nka se no mka brofo anka be na hwa brofo movie enyo bi ya jinsem ba we die e bi ya jinsem nya se bi asama ba na mu ha mani asam no sa ne abo no se na enyum rina obehwe background video clip na Ghana Jubilee House the seat of government na ene background no mo kunem ready se ankotre yes ya boas ro hwe no anwene bu na wo bebo nwom media me fa blame ni mani bebre me fa blame ni man afo no mugu wa na say your system no nya adwuma ti aka say fix the country wo say fix your attitude na say abesi Dr. nyawo tamagrase mo ken so discipline ni wono na discipline wono mo betumi akọ Jubilee House aso camera etwa video a drone as etwa Jubilee House so pampa mu na aba edenko ya we dey see as na akatua kama enti akatua kama de ma adwumafo gor mu na chi mutumi nhwe wo nya adwuma papa ko hwe ho ni pe sam ho mo so ya adwuma aboso me o makatua so nya akatua ketua wo unhunga nipa de o ya adwuma ni ntua ka pa na o ya adwuma ye na some we so MPP for communicators ni gusu defend ade wi ene ehime before politics mu no ade ne nye oba accept no apacho no onye sana ese nipa wasetena ye wo ya de anya no accept no apacho but Ghana politics emra ne amamre wom ne ntesa so ko hu se bia osimasi kum nipa mpoa because of a party benti beka se ma hu no
NDC for man ton so kan omo na wo hɔ a ko ma ye blew na nka NDC MPP for no so mo digu esopam ne ebeku ye nim ni kire ya toa awia pem to bra kan kase nso na mikmeo ene ne nwum hu sensem ya ye bo nwum sisi here azenikaniga no eno nam so ma deputy information minister orumnya for Fatimatu Abubakar maami abekasa na asema wakani nane se dienti ama anyumtufo ne akukudambi omo amanone a wohwe wo mogya mu hwe wo ne yemu a otum se wo nti kakra no wo fa baabi wo Ghana no dienti ama wo beye emfinhia ba akukọ mienu kọ miensen wo afrase eba Ghana ebe choma mpani besra mpani behwe Ghana no dienti akoba sane se a year of return no amri biaba ne ya edi omanfo fira manone bo mamu adwadie ne nneoma odo course no ose anu nti na ma nei enkofo bi san eba Ghana ebe besra mpani be chia mpani be hwehwe oman mia odobi ezanse mikmempo obai one Ghana fo maburu bi twumoto fa kroma ma oba bi kotu tali na chi emate se krom ye deja na se sa no ma we ni na ntia na na o che se de ntia akoba ne sa no wo mutumi nyina mikimi asemi so enka se year of return no ye twam ana ye nsakra bi ana ye ma obi kwan ma ne nko Ghana omampani nchen ano nko Jubilee House da bi wo mutumi nyina no so enchiachia ne ma bi ezanse wakwakotwa video clip nti na mom de o kan se say year of return no ntia akoba sama ena kuku da mifira ma ne bo man mu besra ye no eno afi atwam no emesika $300 million 300 million emesika sa eno ne sika boti obi atamasha ne ho ebo man mu omkeka bom sika omunya no ene se bi obi ton banchi obi ton toma obi ton kente obi twika obi ton suo eno so enwema odo nkofo toy ne mfaso wo munya no ni na so enwu ngen eno nti mekimi asem no muntumi nyina no so enka so ye boy bia pataba ye ma patapa nko na nado nchen ebia ye masa akode nko na nado nchen ye ma ebia ma master nko na nado nchen dabi ose mekimi o entumi me yesa ade no no san to ne nsem so ka biem se osofo hwen srahwe bia so de aba betudwa se afimpinu ne aduonu mienu na ensrahwe mia no sika yenya firim no boy pama GDP no ne etoso miensa chese ekuna nimpapa apanti enwoma we no ediskaba Yes, no, mixed reactions across board. Yesunya bibi wom. Na niememe kan say yenhwe papa no. What we are really getting out of this. Na nkrofo hu say the potential for the ordinary Ghanaian no bigger than any other thing else. Grandpa, your attention was so. And to go how we but nani age to be the basis say me ma celebrity kra nkochia president da me mo bi ensi ho, but that is not the case. Oh man, yes 30 year of return ni beyond the return. Afena wie yenko na cash ankasa nkrofo de ewura krom ha say tourist enya Ghana for omatu kwa mobile tourist de ewura krom ha say ombedi na in excess of $300 million. I'm not talking about the entire value chain as in hospitality for the kind of contribution to GDP. O share drivers, Ubers, event organizers, omo Airbnb, omo ton aduane, omo ton Akwaaba, ene fabrics ne niema. Enye ni nyina na meka sika nkasa nkrofo de ba spend wa ha say. Na sesei ena me no ka say as at the end of 2022 no, now tourism is the third highest contributor to GDP. Yes, according to the tourism minister. Orumnya for Fatimatu Abubakar no wanfansi wo san to aso ka biem se afi mikimi asem na aba no any video abeto abonte no se uhwe video ni din a baby ase otum sanyum na fana ma yeah migira Jubilee house no den sa abobɔ fom pan ene baby so no akwakɔ gina Ghana so mampani na nado ne e bekasa o adakato na si nanim no mpempi fellow covid blame yes sada katuna sina nim pepepen enu bi sina nim pepepe enti omanfo hu enom se enti abrantie rewrema ko Jubilee House ko gina adakato mampani di tukwan o kasa cho mamu a adansa adaka oni omanfo kasa sabe kan bofu na mrafo nenti abroni beka se podium no omampani ejina ni mu ne omanfo ni na akasa no eno akọ jina ni mu ahye nkraman chain o se den chain ahye ni lakos ayi runneck agini kambu ni nika o dabi
abrante gu anim ase papa na no na maame Abubakar Fatima tu HM se dabi saa ade na no gyanim na nya no enya no wampani gyina nim no na mom esore no okirem sei. The issue so you sue the president's lacten no is false. Enye no ye wo lacten mienu e wo Jubilee House. Ye wo one ya cho president of the Republic of Ghana. And no na president e ko events and even within Jubilee House. Who so mo the leader bi akata. And ye wo ba kwa ya cho presidency Republic of Ghana. And no ye to say communications directorate na lacten o maya. Say ye nya hoho bia ye bedin kita ho bia. And ye wo hwe ye celebrities o makoho amononin crofo maba Kofi Kingston say a lot of videos and pictures are there evidence to show the logo say intinya president lacten no ginechi and obi anso me ye kra no ye events kra na okoye MC ewo events a obe use presidency lacten no president lacten even the vice president doesn't use it or no pe and they use it sa lacten. Nipa amoti ni ayo soafo abedi chi ohwa ne bonsam su odumnyamfo kojo ponkruma na abedi chiri oni ona show Deputy Information Minister odumnyamfo Fatima tu Abubakar. It's original lacten no kano ewe he eno ehya dan bem eno no yesi akata hu eno se vice president mpu ni tumi so be gina ni mu akasa na se no tumi ewom no ko gina che na kokom kura tumi wo so te no nya nipa bia ntumi nkogya. Okay, say hospital no. Okay, akwa say me hu ni say akwa so akwa yimfie ne ba bia nkunyagu. Nkunya dem. Ye wura basabasa. Nkunya dem. Na say otumi say ndie gu nkunya dem. Sa na e be ka no. Ti anu na nsi abonten basabasa da bi. Motasu o. O say asan so kura katan. Motasu. E wo kroma. And you are the president. And you are the president of Republic of Ghana. You know the president na e share them. And yes. And the original one. Fellow Ghanaians and so you ba kwa kwhwe. So we bia no makọ counterfeit. Abusia asem no e asem sebe. Ba make me wabubu ya taban kra o. Ne chaw na wo pa no enkili simple kra. Ne chaw no wo pa na ema eku. Yeah, dear yan say a travel code the whole world. Asem we travel. Muhwe. The seat of the government Ghana muhwe. Na aman no mo hwe no mo twetwe saa na sempo ukope sika firi obi ho a angasa agro na udi udi agro say the presidency say the president ho man kasa nya ba bia ese ko gina kwatwa video no abusia yanku ya no batimi ade wadwenkyere no aba 0594 841044 841044 na afe yakenkan ede ama wafe ma yendi dwa kakra na yento asomasha beauty and training center ye fi make meal se hwan ne ye tiesim ba bifufro nti ye di dwai embransa na afe ya tiesim o Masha beauty and training center se kan jo se nei ube so twi makeup ma ho ye fe ahofe ne bu ehye achirichiri pata dis ye twipie ai misro Masha beauty and training center na se okoni atwa ho ofa ni pie wedding engagement birthday photo shoot bi e na akwa ye wanga so bu oto no se o mame kwaye shoot misro wanga sa usunsum ka cho se kwaye shoot atwi wanim kakra ye Masha wo kotwi na bibia nya kama pedicure ne manicure so wonim ye pa ekire ho ade yo bia wo ye pony gel tying boss braids cornrow edien ni nyoba ne kama fenchem ede amount opese usuan so akwa obechiro kama na chira kwan e wachem da community nursing training school kwan no eso e na ubehu Masha honum nanim te papa madam nanim te papa etu kosua ade a hono kra na nya fe no obe he obuor madam bu hu nanim ana udwane da bi entesa madam Masha de A1 0208 309 581 0208 309 581 and 0244 171 667 0244 171 nane Madam Masha enchwetwen komo Ochuman Development Association me kanfo dia me san say kuo we ye kuo pa ewiase de ote won adu hu adija na ode hu dija nso apekuo papa na fa hu ja
fa ekuo papa ne fa hodom enu nti wo pese mpuntuo kwaso wo mpatam wo chema mu ha se ya mesro ekuo weni kwa se odo ho ebedomo na Ahenkan 93.3 FM ne be registration no obuda bosumi bia tu 10 cd bosumi bia 10 cd ye wabo no na gise ekumwa ye de ahwe de aprimpuntuo e de ama ocheman na wontimi manso amenua mesro papa maame ya frɛ number ma me na mundi kasubo mu kasa wie momo line ti ubetimi apia wo 10 no e de atum 0594 467029 0594 467029 Akim State University College me pacho enyamya ye wadom wo de abofra ko school akotene school de ma fiti chocho meche nursery be wie JHS awie SHS enso finhia miensa apeso na so ne number 15 years o enti wabɔ no ka poly finhia dunum ene echi 15 years obu on ma wabon to tumika kombe 4 years to recount as akoda no wabɔ no ka be enfinhia duonum 20 years sempo okwa school krenkren to krankran ene wan school fees mpo enuane a wadi nso enkofo no ma wase ne books awatoy pen awatoy ntade wapama buruja enu nti eka weni na wabɔ no be enfinhia duonu no emane nye kwa ena Akim State University College abase so wo dan asene manso across wo fonse ajerebi enkran Kumasi Takrade Kofodua ho Bolga etweso ebeka pa baby bia wo bia neso abofra gentetia fiti krecha be wie SHS be mfinhia aduonum 20 years no wa wie nyamiadum wa twa ope school pon amanako no wanyantetia nyabodi nkrata eka bebre oboni na no be start ateso mfaso a me pacho faneko Akim State University College Akim State University College sikatwe ya papa tse hwumuhi watuaka boka 20 years na odo abofra ko school university 4 years ana 3 years no anya certificate obetumi dia ko pre adwuma a ekutane so obenya adwuma ya me pacho emane no nse bibia emane nse bibia miwani ne faneko na onko gentitinya good certificate odi benya dwuma pa aye na wonso asum adwo me pacho okuma 120 preku uma ne VSS na uma ne tenatena fie konyem waboka uma ne tenatena fie ko bokro no ko ye tutu asem a waboka fane ko Akim State University College na okoko na so beba mfaso pa me pacho school ne say 2023 academic year no epru bie bagayam enu tibra befa o admission afi mature student ekwana bia da homamo HND holders mu betumi abe 2 years top up ekwano abie ada on mamamo ena biem se o performs ni bia to a se obeko school mu on mu achema sene ana se obeko www.asuc.edu.gh na wa performs ni bi on mu kai say Akim State University College womne Kwame Nkrumah University of Science and Technology KNUST a ewo Kumasi na aka boom tu ko school imienu a de obehwe bia yebemo abodin krata ba kwa ye Bachelor of Science in Degree Certificate Akim State programs omo ye ni be Bachelor of Science in Accounting, Marketing, Banking and Finance, Human Resource Management, Electrical Engineering and a Bachelor of Science in Computer Science. Wamumotu eye Discipline, Excellence and Development. For 0207 163 787 0207 163 787 and a 0242 256 070 0242 256 070. Now ne Akim State University College and pen funding also Ahenkan 93.3 FM yabane yaba 2023 epruna bi eden apeso bonde ru bra na ye mwa no wadwadie enkoso free marketing manager 0244 290093 0244 290093 Afegana de Shamamba ya tuakasi ya bono eso
ya boho amanatete Ghana ha say Akwaaba kwa wamushe na adwadie nsam wamukwa omuka ho asem ene bibi ba na agegeba na fadwadie nsam wabahu anu ma no twen wamuka ho asem Ghana Union of Traders Association guta na wamupani odakuo na no Dr. Joseph Obedia Tudwa wo tesemu adwetemu akire obia say Bank of Ghana say wokwa ya wonom site no so a wamusi dollar no say wo to dollar no a ahu ban no 9 cedi na wo ton so 9 cedi ene ya uhwemu a omasa choro gu ho say pounds no so wo to a 10 cedi $1 10 cedi na wo ton so 10 cedi na bi gu akire nti avance bi 11 cedi na euro no so 9 cedi 50 pesos na wo ton so a 9 cedi 50 pesos na bi gu atene so a ene dia wo mo kire sesese cedi na nya hoɔden na agege ba ekosoro so ayama no yi enom koko mpampa enom makua tetebo gwa omusisi di na ekosoro pa ekonanim gina yie anu nti ubahwa no na omatworo guo sene mekan sesi ai omatworo wose asam no kura fi asam no ho ne se Bank of Ghana for figure no mo atworo ato site no ho no ukofam emo ewo mo amudi edwa ewo dollar ne ho no so wadmo a tomo eka ni pen akire Bank of Ghana for so mo hwe na sa dia na omo hwe na maache di omo beka no omo Forest Bureau for no so wadmo a maache pepe na eja enioma enkonkan moa ma edwadie nsam so entufa what one nsam so wo ba mane bia say abenya watisoi any Bank of Ghana wo hwe ensam ahodro mo kan abubobobo cedi ne ho no a wo mo so kɔ no mo ante saa o ba bia yo mo sesa sika no wo mo kɔ no mo so mo kɔ sesa sika akwa kranio ma de aba ente dam onte dam kura enu nti wo mo ka ade atwom so mo hwe yie na Forest Bureau no so no emra wo mo na mra kwan so ene wo makwaje tumi krata every Bank of Ghana ho no mo di adwuma enti aba ne sign na Bank of Ghana entimi kan cha Forest Bureau for no say ade ne figa ne yesei rating ni yese ntimo so mo nkwa sa enti wo so on de wo kacha Bank of Ghana for say wo mo sha Forest Bureau for no kutupa mo nya de safata se ne be ye beboa ema edwadie nsam so akona nim toten wo to ne nsam so biam an wo ba mane etesem wo se aba ne nhwe no mfa ne mapapa engu akwamu se wokɔ edwa ahodro so a wo mo se nioma boɔden na so Bank of Ghana for say no dollar no wo no one cedi no akon wamoko ya wamu kiremu a yasisi di na nya hoɔden anya nantuo ejinagina so nanso no kodwa so anyoma boɔden wose de enti a ehunu ne saa ne se esono Bank of Ghana for wamu rating no wamu de ba no $1 9 cedi no esono no wamu kɔ fam wanum so wamu kɔ sesa sika no so a esono mo te enu nti wamu ka asam no sa ne esitie akire eye Bank of Ghana saban otiso apeso ohunu se ampa cedi na nya hoɔden enti entoso bo aba fam tintomanto so bo aba fam anwa bo aba fam emo bo aba fam tinapa sardine aba fam dia ene omo nhye no omo nya saade ne ho adwuma esanse Forest Bureau for no womo jiwam ho sekireme na dollar no pempenso akodu ye no ene sede afia etwemu ye kwa ahotire mu pa de sebe na yedwetre no bebre ehye ya kodu bi 60% kura ena nyamencha de etimi drop ye eba ya bidu 80 ho baby na se wo hwe black market na Forest Bureau no prices a sisi a chinji ewo mu ewo the Bank of Ghana rate a wo mo beka ene the Forest Bureau so no enso charge no eho ena meji di say aban de ne nasi from Bank of Ghana de ne nasi from na enti say papa eso mo de to akwam na almost structure Forest Bureaus no yi esan say Forest Bureaus no legal and they work under the regulations of the Bank of Ghana the sad here there and the Bank of Ghana rate no is reflected with the Forest Bureau system see anya sa ebe hayen all the time but the yes ban so behwe na stability na afi yi nya no yebetimi anya na
to akoso ne so yetumi transfer benefit no ama consuming public no. Nipa wote nkai aya pani pa president edema ejwadie nkabom kuo ba ko kasia tetrete ya Ghana Hanamo Ghana Union of Traders Association Dr. Joseph Obeng na enanwa de beka ya 6th January 2023 ye wura mu se hurudu ena aya swafo wono ena hwe dwadie na afemfidi dwuma so owura Alan kwadwo kira maten se da bi woto nani akwa left right benkum nifa wahunu se bibi ba na de kro na eba ne se wanyi ne ho afiri mu ntam a ebe ha etia ne ho no mo pepa na papa yi wo tro nsam bia sheet so ene pen na wo de tro ya black pen ankasa anti black pen so de obua o pepa enye ye no otro de ba se adwuma no wo de ato wo de nidibre ato nti oni wo de to ho ape ena Eugene Ahe communication director Emma His Excellency Nana Dankwa Kufuado na try ekasiem o Eugene Ahe so de enkrata ba sampa na nado se waje atum se se de nidibre se trade and industry minister no ama obi fofura ya kenoforiata ya no ho asem de ya kan na Akwaaba ne se eye dwadie nsam ntino Dr. Joseph Obeng so se wo so ye dwadi no meka bibi kakanka ahye wo ya de papa edwadifo no mani je no ho papa wo hwe na montuo ne nnuama hodura wo ye ya na chese emu ye na omu dwadifo de omu fili ne pa mo ya da no angaza wo to ne sam so bia no chese se ye benya aya owura Alan kwadwo kira maten se so pa biem se swafo wo be hwe dwadie ene mfidi dwuma sam so pa de ebi nsida. Yeah, press release that we are saddened by the departure of the trade minister. Yeah, good idea. And Ukraine kwa unmanyam for lancha Martin kono haya papa. Just say unmanyam for lancha Martin na humwa what the war trade ministry ono. Ebeye the party because you been the replacement. Yeah, then over here sector minister no na ye nidia ya ho because no unim yasem na yanhie nim no. Enti ye ne na tu anamo akopem tama president Akufo-Addo so ba ya wono so qualities our one our trade ministry what's na ba trade ministry ekwanya ti ebufu kura na uren monyam for Alan eni ebekasa na what direct here pepin wano kura the direct here say munye say trade ministry no ye ni say ye share minister bia watimi ne ya ye sankuta Ebusia eni awutie ye aya president Edema Ghana Union of Traders Association Dr. Joseph Obeng to amontem ene alantra matentem de se obi ene ne mpna wo ya dakọ wono mpna click ya edepa ne uku jeli a edepa anti se ne no mne papa jeli pa wo kwadie good afọ se ha wo mo pa na owo eguma wodo bebre ansa na mede owo nkomo ba besomo no me ka besi asem so ba de men ka se wutie kase wo wati wasum afi bia ye frase opepon eye January bosumi no ne de dikan ya de besi opanima bosumi ne de twato okra aduasa ba ko na empempi abanyuma kontitru wo mu bu akonta pa empo enkokwa odo anya aban de obi ebu akonta sansa afi mu no akona wieye ye ba besi afi wofro mu na said your mind yenim no afi bia wo mahwe ekwanso jojo ekwanso bebro National Road Safety Authority bon de roman forte enwema biase eti ekwanso amamne ne amanne no said bia nipa nkwa wo mo ehwegu ekwanso ne so bete no afi bia yebu akonta enu nti said na meka no ye wowuo na awdro bebri eguma awdro bebri awdobi ye ode nyankopon ankasa beto nsa afrew ebia stroke bia cho na kakra na pa na okọ ebia wa obia bodua na kakra na ode ajew na afrim to ana ebia akoi wadimawu na ono so akwakodi nawu na oyi wafiri ho ena afi ye wodie metika me kwaba okoya wamba eno akwanhia emu ya fi bia enwoma so atete aba fom kra kese awudie ni se ye de ka pempem se omanfo prepra no o se atete aba fom kra be mfinhia du ntem de afi atwam ni de na eye papa na se omanfo esesa wom so ebodwuma pa we nam so ama Director General ama National Road Safety Authority NRSA
engineer David Osafo Adonten kasa na ɔkyerɛ sɛ bɛyɛ mfinhyia du ntɛm sɛ de na meka no ɔse afie atwa mu ɛne afimpinu ne aduonu baako 2021 ɛne 2022 wohwɛ a afie atwa mu no sɛ obi de kaa kwa kɔpem obi nkɔfoɔ tim na yakun wɔn afam ahwere wɔn nkwa no ɛso tia wɔn tikyɛ mu aduonum akyiri pɔ baako ɛne hwee 20.10% ɛno na ɔse afimpinu ne aduonu baako no na nipa wɔn fa so hwere wɔn nkɔ kwan so ɛne nam 2,970 ɛna 2023 nso edu 2,373 nɛsɛ ɛso tee koraa ɛna ɔse 2021 mu no nso wɔn a ɛfa so ɛde cars kɔ pimpim na yɛde pimpim akwan so yɛde nya akwanhyia no ɛno nso na ɛnenam 16,182 ɛnso 2022 na ɛyɛ 14,960 ɛso tee koraa ɛna afi wɔn a ɛfa ho prepare wɔ akwan so akwanhyia no nso ɛno nso afimpinu ne aduonu baako 2021 na ɛyɛ 15,935 na so 2022 na ɛyɛ 15,690 na sɛ ɛno nso hwan koraa ɛna sɛ bia yɛasoma obi onkotokogu yɛasoma obi okodidwa obi kɔ akɔtɔ na de ɔnam kwan ho ka bɛbɔ no pan wawu ɛno nso ɛso tee koraa ma yɛnkɔ ama so na yɛne National Road Safety Authority wɔn adwumayɛfoɔ baako ɔno yɛ planning manager ɛma ne nkorabata wɔ Brim Central Municipal Assembly owura Isaiah Somuye yɛne ne kɔdi nkɔmmɔ na yɛnhwɛ as ɔma wonders afi atwa mu akora timi nka awie ma ha so da pata se hu ye de bɔkɔ nso na mi adum hu ye na nti ankɔfo Matthew nyina etiefo na agye so na abribia afibia be na wie ya be na wie ye na afi be na wie ye wie ni efrase ne mu di nkɔmmɔ na mama ne bɔ amode aba mo si mo Director General National Road Safety Authority Mr. Dontin kasa na ɔkyerɛ sɛ bɛyɛ 10 years nie no 2022 ya afibia sɛ nipa ewu akwanhyiam ebi prepra ne ka sɛ pempem no ni na so tete kora na sɛ 2022 de adwuma no kɔso yie pa ɔmanfo ne sesa ɔmanfo ne na sesa ti nneɛma bi ase ana National Road Safety Authority for na mo adwuma sɔre na mo tie adwuma na sɛ bɔ ne yie ɛdɛ na akɔba ne saa me nyina ka ho na Bible can be say due to lack of knowledge my people perish na me quite rasa na nkae ni kokobo no ensa dan doso but with the help of National Road Safety Authority the DVLA Ghana Police Service and media one kasa media pa adora mu tembia mu frɛ mu ya campaign road safety drivers be careful when driving on the road we nyina ka ho and ma sa achievement ya timianya nti education na education na ntachra na maybe a chum no na say amanfo inside the nim ade a ema accident ba ade a cause road crashes be asisi ano that wura ayebo campaign road safety stay alive campaign ayebo tembia mu frey and tembia no mu kasa ekọ car terminal ekọ churches ekọ schools nti saa ne manyina we eka ho na ma saa achievement we atimi bae akwakoba ne sei no yɛhwɛ yɛsɛ obon mo yade na sɛ obon aba so pɛ na ya ginsem wa mo na aba so nso a na sɛ akwɛ sɛ ofase na ntikuru no umia no osu wa mia nso ayɛte tiwi akwakoba ne sei a mo se bɛ 10 years ago a afie atwa mu nko ade otumi se changes aba paa no ɛdɛ na mo betumi ayama saa changes na aba no yɛbɛsom ye na enkosoro biem na mum ɛbɛte kora aba fam ana ntinko fam po ade da na ɛbɛdeda no mo a na afi de nso atwa no entutu ebe na mudi agu akwamu afi. Okay, now one okay specifically that stay alive campaign by number 1, but before my ba nema I the go ekwema eba ma road accident ni crashes ni owo e corner aba performance before makasa we no no na mepe ama ya hwe specifically hwe tema accident estimate pa na April like Easter time ni Christmas time na afiwe who say sanema no abasipa during Easter time no I recorded only one death during Easter time and sa death
just because nema be a me the Google Akwaaba. Number one, police for release a lot of personnel into the roads. You know, monitor a lot of things. Road safety personnel, no more Akwaaba check it. And a DVLA, almost check it road where the driver's license in Nema. Adebia, Eddie Bayer, Emma, Eboya, Pa, and a December, so the same thing, and a year. But December, your campaign is strategically not a target over speeding, number one. Adebia, Edu, over Pa, over speeding. Who call over speeding, not or tire pire on to control car. But speeding, normal, no one tiny pire. We bet not control car. Now, over speeding or area be a target pa, and number two. Fatigue driving to so be our breath as a on any GPR to you, a Juma, any police. Catch on so won't say drive our breath. One guy can't see what no me answer, more man load, no omuye. And number three, drunk driving to so be our Nemiaji, our Kunumusa, and now Numusa, our boy out the driving. Had name away, never be a coffee or power aircraft. And yeah, Adebia, not a strategic areas I are targeted. Now, and not a wire pan area will continually to target. Say, I make sources, I never way idea go come away, Jumano, will target those areas very well. Now, my improvements are back. Now, road safety, that make sources, I your short code now at the buy no 194 no, a best starting a year, Juma, I'm off of the breeze. Friend, Emma, a year, Juma, pa, and see, 194 now. Which now I recorded and now obey some WhatsApp a lot of improvements about which now take video and now WhatsApp no WhatsApp Amasa 194 no near packet driver no area bia na campaign so apart from say normal to driver stamina and other places no make sure say improving more in our churches but churches pa na campaign wo never come work six na campaign that the drivers need other driver union to say pro any VVIP ni other transport operators and you know more especially this year any the years ahead to make sure say these road crashes now one area I am thinking cry any more media no be juma pa FM station Nes mama enkin comedy animu mama enkin kom ene ya said empenfo bu bebi na be no so mma ne nya adwuma ya mama be ne nya adwuma ye mfa efu pan sha ben ya mama ne nya adwuma pa mama na adwuma na DVLA omuyankophobia omubuaya pa when it gets to na saying to make sure say obi abanya the license so they make sure the person passes through the right process didn't fat in church mo papa and son ma but DVLA for dwuma die ebre sefatam ne be shada no akasa na ye ne mo di hu nkomo kakra good and Ghana police service omuyankophobia IGP obu dwuma papa say so to me release personnel anytime be even within Oda and its municipality ni its environs you know police stations no more on MTTD personnel no one person no mo ye edwuma concerning road they are willing omo release omo personnel say omo ko boana ema edwuma no kwaso na say metwase a nina kan bi na ma 2022 sanu mani na so teye no very good and da IGPS ye be na ebre ye be sheda afro ne adi nkomo ye pa se de kika kona de pa yate ase enso ye da nyame nhira o opanyina ni nkodi nkomo yi onhira ya no ache obi amayen yo obi abeche yani owura Isaiah Somuye oye planning manager man National Road Safety Authority in Krabata ewo Brim Central Municipal Assembly ene kodi nkomo no ani abusu amayandru asante mantem na asante mantem aya kono abrantie bia wanya mfie no aduasa ba ko 31 year old man ni di ade Kwame Sule wansune ho abusu ade Kwame Sule akwa ya no achen ene sen Kwame Sule wono yo obi a eja wopensa ena ensa ho adwuma na ja wo mo aye na yosi ya kase wabu obi fomfra ma brante ni di Kofi wabu no na yesi Kofi no so esone eyi apeteshi so sapeteshi na nya sa esiwa ne sapeteshi o abe ye betwa abe no ni anoa ya ye ni we aye ni we nti sa Kofi no so ye nipa bi wodi apeteshi ho adwuma
na Kwame Sule se na peteshi ayira ti nkwofo mienu Kwame Sule ni Kofi en wo mode ayantam so ku pre ewo new adubiase no ewo Adanse South district no mu ewo Asante Mantam na wo mo ku pre Kwame Sule wa Sule ema sesi akase Kofi efom se dwasa krana na wato na nanom wansia do na be sha di ni ba kwa na ogina wonom na ni ko twura wi si ahwene Santam na no so eya ne meka enti wakasae Sule ni sa kwesi ni sa gina kwa we. Sule yari asema. Osi akwesi abase. Nkotwa be. I'm saying, hey, Sule osi akotwa kwesi abe. Nkotwa. Ya na meti. Sule nkotwa. O nkofo atinam na papa bi wo fia na yere o ma fa o mo se. Onu endi adanse ma Sule. Ene oni akosi. No onya Sule boni bio. Na me ka kire obolo ni kuru se. Eti mu be di adanse. Ama Sule asakwa kwa ye adwuma ni bio. Sule ngoye. Anti bebe fie kura mebe fie na Sule. Ke na ba adwo be se na Sule no charge se. So maji mutu ni ama Sule na nimero akwadi tu na aba nti abe no ogusu twa abe ko 2 weeks ni ti de ti ya ni se Sule se abo ni se Sule asai wi anensa na me na me yare nti akobo no e wa funi nti ko ya ba na so akobo ni se de ene baba akofo betumi abo Sule ana na so de dom na kobo nti afa ba na fa Sule no so de enye yi na mko fe no ma no we kwa na ko be Sule akoye nya na bi ese ku Sule anti wu taze Kofi no wakwafa squad akata boys gangsters en wo makosi bam Kwame Sule na Kwame Sule se gina ye wo de ode dom na ba meba kontenkro wo bete wo kakanka sesi yakase Kofi nanim hancho nyankopon gusu busa ne se eba ne se na abepie mu ha ogusu bo na mane ewa samadu jara wo samu abusua asi ewo Adanse South district no ewa Asante Mantam ndia wote ne nka no ebe hwa adi ni baako ono ya mane boni nana edu pako ena etwetwensa enkomo yi omanfo adwenkyere baako mienu aba memfa nto asoma me call SMS na SMS ena kokoraba nana yawo aka Jubilee House Record Sounds odiaba say de akosua mikme onyuma akotwa video wo Jubilee House no so bono de boss security personnel no womu nyom adwuma ye kura womo no bo bia so bo esan so se hwe se empu school one person mo quest question ko hwe se de Jubilee House tie se de omudi omudwuma kura eno kura no o si process aba fam no e kin se wo twa petition ne etin sefo ne aye ne sei ne emeya petition na bra wa bre no o si process aba fam nya de ketwa enu nti so bo no the both security personnel no o say Ahenkan news at 12 the best in the east kokoro abanana yaw yedase we say Ghana empenimfo omampani na nado dan kwagufo de na kandifo edie mu jimudin mu guya ni mase dieni ana momode bonso nsuani enu nti o say ono wahu NPP pen wahu NDC nso pen waso ansa wahu de mu oduni de mu ha enu nti o kan pempen o sin pempen se NPP ni NDC fiti 2024 akosi 2032 nkebeya magana fon toaba ma NPP ni NDC da ni emfama party hu fra na nipa ofro no mbo mani enwese nsesa ma ono na asem ne nsusu ode aba eno no nipa o kasa asem yesi ni awosen odi free akemmanso ena ebai yedas papa ena wonso adwencha ode aba abefam enawie ena wenso tie kase pan live ewa Asante achimamentia obiem kuha adwo aboajoa metonsa ka konkonte onu so abiem kuha ewa Asante achimamentia agigum yiro yedase awie bibio mayenko Facebook Salome obade wo chia yen wo se kase bo no filisa sanso ena silasi nso eka se onde alankwajo kira matia na onim shama aba edina benya wo se say yo NPP egu edio senyum no wo tuo se de be NPP egu NPP ya mutuo NPP never again no amen nenyuma wato awie eno ena kwadwo free body phones ono so e de abasa fantastic news na NPP fo omo ye den omo be breaki 18 ozo be breaki
eti against fo nyina baafo ena kwasia mu ani so dia ba so wo hwe live every asamankes wo say kasia boni didem no no dia wo say wo say ye jai say ye blame na do nya hwe security for national security for no mu gu wono no wa munya hute enti emblemi wa mu yemfa no so adwenche no ensia Facebook dia no ensia na afe yen sorry eso ye ko ewie ye producer Kwabena Akim Achima Subo de hye ko bk se man se boy ohwe na atade aso ye ayidamiton ona de ko Facebook live any YouTube Billyman a technician on duty me din di kwaku anin kusi buadumene afia ampofowa kasia bonasi yesi achiamope yamamumo ne tie